na bel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote tuni mars ni sim khat ni khuwa any time sa kon chule vanoi Thusoh chum ki Lakhom phabat ho Manipur boina to ki mana government mai thal ki chom hole dan to ki to lova mai thal mai chal ki chu ho government henga nu pi lu na ding phat governor in march ni sim gup nilha ni dan li chan asu saw betai government mai thal ki chom hole alam lova ki chu ho february ni sim som ni apat simani sagi sunga government henga pi lu dinga governor in nge na anane hitai hi chu phat tip hi jan hi february ni sim som ni sagi a ki cha hitai Janhia Governor A.K. Bhala in mi pi hinga ngi na lekha khana hin so dung zo in mai thal pi lut na ding hi march ni sim gup chan a hin su saw be hi February ni sim som ni ho in phai chamle thinghlang mi pi hinga alam lova kilam ki chom thal ho hi ni sagi sunga nung pi dig in nge na kana bol in nge na hi gyal kho in a ni sagi phat tip ki chai zovin phai chamle thinglang mi ho apat mai thal surrender bol na ding phat su saw be pi dinga ngi na hi ching ena hi ka gyal kho in march ni sim gop 2025 nilha ne dan li chana din phat ka hin su saw be tin governor in alekha sona ajun asai in hi Hichi phat tip sunga mai thal pilut ho chunga gwana punitive action ki peloding a hi a hin la phat tip ki chai zawa koi hi le mai thal ki chom ho le dan di lova ki cho hok koi au ki mu do le achung uwa dan dung zui a gwana ki peding a hi chule phat tip ki chai le security first one operation hata a hin chi peding u a hi tin governor le khachun a sei be in a hi tu a phat tip ki su saw be sung hi mizo si in chamna le zatlanam ka a chamna umna ding apan ala theinau phat gom aki chaina a hitin jong governor lekha chun asai in hi het te kha chu february ni sim somni ni khuwa governor mp henga ngi ana anei kya kho na in thinghang le phai chama kon mai thol tamta police station security force kem ho a anaki pilu Kuki Inpi Manipur kim in Manipur governor le arambai tengol lam kai ho ki mutu na thua demna sangta ne uvin hi thilhi thailo helding abol u a hitin kim in demna anaizin hi chitol han ajin governor zo do na za chom anabol khom uvin hi Kuki Zoi tribal meet chunga khansit na bola panla jing ho to akimu to hi pom the hi pon governor in so thengna bol hantin kim to sojun anange en hi ipi ati le governor kha in migelo tyson ngambam korongamba akimu pi thei ham amalam kainoiza Kuki Zo tamta ho hin ho na be hin nia hon madinga achung thu ki holji u hi dan jong kim thu so chun asaizen chole Kuki Zo ho bangkal su se hi jinglaya arambai tinger ho dam heucha akimu pi theina ipi hamtin jong kim in to na abol be in hi zan hi chan chun Kuki Zo meitei khuna melsita agi that hole kisusi ho kulchil na imacha do lo lai ham galman cha tamta anagu mangho tu chana kinu mu lo lai a hitabanga anaki mu pi thechu thildi lo hidan jong kim in ata alang in hi David Thekmar anathat aluchang dom le lepa romance mangan jangchu ichan ge hitam dan dungzui a amatna hitam jeribam a dan hilo be a Kuki Zo mi som ki thana thu azom justice ichan hlung hitam numeini akyo changa lam azot piwa melsita akoi ho thu a ipi thulu na ki chenta lisi priya kan gujam panla na chung thua tu tanna ipi hi chu thua imacha tu tanna di ta lo la hi tolhan a government of india in agang theipena Kuki Zo cha te chunga khanse na le toltha na nei ho a hin ve sui ding hi tin jong do na bana ngi na jong abol ni hi Mexico TP Pam China Doomsday Feast Aheloute leise pumpi mantha ni a nga ti azong het thechu modo hidan social media ho akon ong ki the thang to kilan in vanoi mantha na the ipi hunglung ding hitam tin
mitin tizana alut lotan ahi guloi the sima anaki he dungzuya hi chitui khanglin noilampe a hosa domstay fees Aheloute or fees he tilso gimnei hunglung ding tingle tuichung vapam la a hungso do zi etia achisa kumzabi somna sagilam akon mi pi ta san kha chu hunghizing ahi hi chito kilhanjun achisa August 2017 kumin oil fields ni ta chu tuipi pamlanga tuikinong in ahinu do in azo sotlovin lingpi magnitude 6.6 a hat ta khat Luzon Philippines anaki hot in neilago tampi anasumang e hitabang ma 2011 kuma tohoku lingpi le tsunami gimnei ta su masangjap chun or face tampi Japanese TP pamlam a mu ahikine kiti hichi tohoku lingpi le tsunami je chun mihim sang ko le sagi le som ngala ko in thina anato in mi tampi aki holmo in tampi jang machanna anato ovin hi scientists can get in hichi orphis Aheloute domstay face hin lingpi hung khat ding ti chu seismic activity hi hot ja aki ho masanga tui pi chung lama hi hung pam pe do azu hiding in asaijun hilla abang loi in tui noi kinu zi dan le dammona zi mai a hung pot do azu hidin asai uvin hi Bulletin of the Seismological Society of America te hold do zui izin hichi orphis domstay fees let link ho hin ki matna ima anei poi ativin hi science in akisei hon ki matna anei danu ima photchina anei zo de nai pon hilchi thailo thilso kidang ho hi gel pha lova anaki tu kha Aheloute asi apha he na hiala mihim ten thilbol thein umdan ata asan to ki tu a hung thei zong chu hi India gamsunga Uttarakhand state sunga bobang anachims in Misem-ni lakhat lam boin anavu dat in ahi boin avu dan ho chu Boulder Road Organization BRO ana tom ho sing ahivin Misem lugut bo hu do zo hinalai uve akiti Thusoh hi Tibet to kinai chamoli region aso anhin badrin na temper akon kilometers nga bova kam thamun ahi hichalai mun hi aphatcha Hindu hogut asanga simhon avil jingnaw mun khajam chu ahi he the kha chu Uttarakhand hi Himalayas langkai mun sangta ahi zain bu bangchim hut kha a tuiso tio hi soknum jing khat mun chung chu ahi Dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalut chibe